go bana ba sekolo ke tlhotlo e kgolo go leka go amogela ditiragalo tse setlhogo tša beke ya go feta. Mabarabara re moithuti wa Grada ya lesome o tlile le malome ya go sekolong go tla go itebanya le hlogo ya sekolo ka taba ya maitshwaro. Eupša maemo a ile a tšwa taolong mo motho a ile go a hlokofala mola yo mongwe a ile a išwa bookelong. Badudi bjale ba nyaka gore maemo a tšhireletšo dikolong a matlafatšwe. Sekole ya sekondari yang go etsagetse sone le rona re maketse ebile re tshogile gore go etsagalang ka gore bana ba rona ka ra ba sa tlhole ba le save le di-teachere le tsona save a di save le tsone because go dana go sa tshwana le pele ga re itse gore go etsagalang. Government ke yone tshwanetse e tsama school to school improve gore di school se right se thadi ka security bana ba ke sekolo tshwanetse ba sitšhe nga se tsene ngwana o itse gore ngwana o tshwerene mo bekeng tshwanetse bana le bona ba be tired ba setša and then le o mongwe le o mongwe a tsena go sekolo tshwanetse a setšhiwa gore o tshwerene no matter ke ngwana ke parent ke ene a o kena ka gate ya sekolo ke matse o setšhiwe. Ka Ekurhukleni moithuti wa Grada ya lesome o bolailwe ka go hlabiwa ntweng ye go thweng e tsogile morago ga gore bašimane ba bararo ba fotšhele barutwana ba bangwe ka sefotšedi sa pipere. Bašimane bao ba šetše ba tšweletše ka kgorontsheko ya magistrate wa Tsakane. You'll understand that there was a court appearance of the suspects, 3 of them. It is postponed to the 15th of February. Now, learners were saying they're not going back to school, and we said no, they need to come back tomorrow because we have ample security. It has been beefed up. Ditsebi di dumela gore kgatelelo ya monagano ga mmogo le dihlophana tša baswa ba agapago mogofe ke a mangwe a mabaka a šušumetšago molokoloko wa ditiragalo tša dikgaruru dikolong tša ka Gauteng. Di tlaleditše ka gore ditiro tše tša dikgaruru di ka bakwa le ke maemo ka malapeng. Mekgatlo e mengwe ya baithuti e nagana gore go na le koketšego ya ditiro tša mogofe dikolong tše di ka feleletšago di bakile masetlapelo a go swana le ya. Eupša seo fela batswadi ba se nyakago ke go bona bana ba bona ba bolokegile dikolong. We have patrollers on the gate. It's a matter of them being beef up in terms of probably the number so that in the event something like that happen, they are empowered to assist. But on the other hand, we'll then go to the police and say, we have a relationship with you. You have committed that in the event there's something at the school, you will respond, quick as possible. So that's what we need to enhance, because we know that each and every school has a policing liaison officer who's responsible for a certain school, and they will be in a position to, when we call, they are responsive and assist us. Bana le barutiši ba dikolo tše di amilego ka masetlapelo a ba abetšwe ditirelo tša go thulwa maikutlo.